Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak Ibu, mande-mande, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir dalam acara Tadarus Al-Qur'an ini. Salawat beriring salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mande-mande Bapak Ibu semuanya, marilah kita mulai lanjutkan tadarus ini dengan juz 22 ya. Kesempatan pertama silakan kepada Mande Tati. Silakan Mande Tati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marrataini wa a'tadna laha rizqan karima. Ya nisa'an nabi lastunna ahadim minan nisa' init taqaitunna fala takhda'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi maradu wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyahil ula. Bukan hiltil, Bunda. Oh ya. Wala tabarrujna wala tarabbajna wala tabarrujal jahiliyah. Terima kasih. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Wa aqimna sholata wa atina zakata wa atina Allah wa rasulah
Innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Innallaha kana latifan khabira. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was-sadiqati was-sabirina was-sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was-saimati wal hafizina furujahum wal hafizati waz-zakirina Allaha katsira waz-zakirina Allaha katsira waz-zakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Hatta silahkan. Saya dulu mana tadi? Iya, Mandeneti berhalangan. Bu Hasbi enggak dulu? Enggak, aduh. Ya dah. Ya. Alhamdulillah. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في Wattaqillah, qafnya ditebalkan ya Pak. Wattaqillah. wattaqillah. Masih tipis. Wattaqil qaqi, tebal qafnya. Kalau dari kasroh bukannya tipis dia. Tetap hurufnya qaf tidak bisa ditipiskan walaupun dia kan walaupun dia asalnya kasroh tebal. karena qafnya tebal ya. Wattaqil, kalau ditipiskan jatuhnya ke kaf kecil jadinya gitu ya. Oh, iya. Wattaqillah. Tapi lamnya tetap tipis kan ya, Bu? Lamnya tipis, qafnya tebal. Ya. Wattaqillah. Lam Allahnya tipiskan. Wattaqillah, qafnya aja yang ditebalkan, lam Allahnya tipiskan. Jadi ngikut jadinya dia. Wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa tahshan nas wallahu ahaqqu an tahsyah. Panjangkan Pak. Anta
wallahu ahaqqu an tahsyah. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا Fa'ata wasabbihu hanya ha kecil wasabbihuhu bukratan وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nazira. Ya, Wada Bu Erni ya, hudau itu ditarik ke hidung ya Bu, soalnya dengung, jangan sekadar tasdid, jangan hudau, tapi hudau ditarik ke hidung. Wa busyrau juga ditarik ke hidung. Oh. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nazira wada'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira wala tuti'il kafirina wal munafiqina wadda' azahum wa tawakkal 'alallah
wa kafa billahi wakila. Ya ayyuhallazina amanu iza nakahtumul mu'minat Idza iza nakahtumul mu'minati summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Ya ayyuhan nabiyyu inna ahlal ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajakallati ataita ukhurahun. Ya bun. uju ya, Bu, bukan uju, itu jim ya. Uju. Dari Ya uju. Wajakallati di mana Ibu ngulangnya tuh? azwaja. Nah, ya jangan dari wanya. Oh iya Azwa. lupa. Azwajakallati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allah. Yami boleh nggak? Dari mimma, Bu. Mimma afa Allahu alaika wa banati ammika wa banati ammatik wa banati ammatika wa banati ammatika wa banati kholika wa banati kholatil subhanallah wa banati ammatika wa banati kholika wa banati kholatikal Wa banati khalatikallati. T-nya panjang Bu, enggak kan? Ti yang kedua panjang, Bu. Ti yang pertama enggak. Oh iya. Di khalanya tadi salah. Wa Oh iya, oke. banati khalatika. Oh iya. Ammatika wa banati kholika wa banati kholatikallati hajar nama wam. Berhenti, Bu. Ada wakaf di situ. Hajarana ma'ak. Oh, di sini nggak ada tanda. Nggak ada ya? Nggak ada. Hmm. Boleh nggak dimulai dari wabanati kholatika? Iya, boleh banget. Wabanati kholatika lati hajar nama akawam mu'atam mu'minatan in wahabat. Jangan in, tapi dengung. Oh iya, in. Ya, wow itu walaupun tidak tasdid, Iu ya? tapi kalau tunun ketemu wow itu dengung ya. Iu. Walaupun ya ke hidung ya, jangan Iya. ke hidung. Boleh nggak di wamro'atan? Boleh banget, memang di situ harusnya. Wamro'atan mu'minatan in wahabat nafsak halin. Nggak dipanjangkan. Iya. Iya, ulang lagi deh, Bu. In wahabat. Ulang dari in wahabat deh, Bu. In wahabat nafsahalin nabiin arodan nabiyu ayyas tangkihaha
kholisah kholisatan laka min dunil mu'minin. Qad alimna ma faradna alaihim fi azwajihim wa ma malakat aimanuhum likaila yakuna alaika haraj wa ka aimanuhum likaila yakuna alaika haraj wa kana Allahu ghafurur rahima. Ya, Bu Esmerullah. Asbi bisa nggak tuh Asbi? Masih Nggak. mengantar anaknya Bunda. Di perjalanan dia. Oh iya, silakan Desmirozah. Turji man tasha'u minhunna wa turji man tasha'u Bukan ketinggalan? Bukan tahiyatuhum gitu? Turji. Oh, Turji Bunda. oh berikutnya. Oke, terima kasih. Betul berarti. turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasha'u wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha alaik Zalika adna an taqarra a'yunuhunna wa la yahzanna wa yardayna bima ataitahunna kulluhun Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum wa kana Allahu aliman halima la yahillu lakan nisa'u min ba'du wa la an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhun walau a'jabaka Ya, gimana terus Bu? terus benar diulang-ulangnya terus. Walau a'jabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuk wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Syair langsung ke ro ditasdidkan. Iya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyu zana lakum ila ta'amin ghayra nazirin inahu walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina lihadith
Inna dzalikum kana yu'zin nabiyya fayastahyi minkum wallahu la yastahyi minal haqq. Wahyi panjang. Ulang Wa lagi dari wallah aja ulang. Oh iya. Wallahu la yastahyi minal haqq. Wa idza Gimana Bu? Ya terus wa idza sa'altum terus. Wallahu Hmm, la balik lagi. yastahyi min. Kok balik lagi itu udah dibacakan. Udah diteruskan aja lagi wa idza. Iya. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab qulubikum wa qulubihin wa ma kana lakum an tu'zu rasulallahi wa la an tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Inna dzalikum kana indallahi azima. In tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in alima. Ya, Pak. In wa nya jangan tertahan, tidak panjang ya. Bu Ade tadi dipanjangkan nya. Coba ulang lagi dari fa'in Aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in alima. ya. La junaha alaihinna fi abaihinna wala abnaihinna wala ikhwanihinna wala abnai ikhwanihinna ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله
لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. Ya Allah. Ibu Minda, silakan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alukan nasu anista'ati kul. Ibu berhenti di ah ya. Yas'alukan, lu-nya tidak panjang ya, Bu. Oh ya. Yas'alukan Ibu, nasu anista'ah. Qul innama ilmuha indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qaribah. Innallaha la'anal kafirina wa a'addalahum sa'ira. wa'a'ad dijelaskan a-nya wa'a'ad, jangan wa'a'ad. Wa'a'ad dalahum sa'ira. Tebalkan pokoknya. Wa a'addalahum sa'ira. Oh, jangan ra, tapi Allah. Ra. Ya, ainnya juga jangan lebih panjang, 2 harkat aja ya, Bu. Ya. Wa a'addalahum sa'irat. Sa'ira. Ra-nya 2 harkat aja, jangan berlebihan. Wa Sa'ira. Sa'ira. Nah itu.
khalidina fiha abada. Panjang banget tuh Bu, abada. Itu sampai 4 harkat itu Bu ya. Khalidina fiha abada. Itu aja. Hanya boleh 4, tapi kalau danya cuma 2 harkat, 2 ketokan aja. Khalidina fiha abada. Ya. La yajiduna waliyan wala nasira. Yauma tuqallabu wujuh. Ibunya jangan tertahan ya. Yauma tuqallabu wujuhuhum. Yauma tuqallibu wujuh. Ganti lagi labu bukan libu. Oh ya. Yauma tuqallabu wujuhum. Tuqallabu di sini tertulis. Iya Iya, tuqallabu tapi terlalu panjang. Oh ya. tadi. Oh ya. Yauma tuqallabu wujuhum finnari wa quluna ya laitana. Yaku bukan waku, barusan dibaca waku. Ulang lagi dari wujuhuhum finnari yaqulu. Wujuhuhum finnar. Ibu, humnya itu tidak dengung ya Bu, dari percepat. Wujuhuhum finna. Kalau nun ketemu fa baru dengung, tapi kalau mim bertemu fa tidak dengung ya Bu. Ya. Wujuhuhum finnari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Ibu, ulang ya laitana diteruskan ya. Atau Allah tidak ada wakaf di situ. Ulang ya. dari ya laitana. Ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasulah. Rasul aja atau rasulah? Dipanjangkan kalau berhenti ya Bu. Kalau dia apa tuh lonjong, bulat lonjong ya. Kalau bulat total dia mau berhenti mau terus tetap tidak panjang. Tapi kalau ini bulat lonjong panjang kalau berhenti, kalau di tengah kalimat tidak panjang ya. Oh ya. Jadi wa ata'na rasul. Lah dipanjang 2 harkat ya. Kalau Oh dia ya. kalau di tengah kalimat lahnya tidak panjang, kalau berhenti panjang. Ya. Oh ya. Ya. Wa ata'na rasulah wa qalu rabbana inna ata'na wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Hanya tidak panjang. Wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Rabbana atihim di'faini minal adab. Ninya tidak panjang, jangan ditahan. Dia faini minal. Ninya kan nggak panjang, jangan tertahan. Ya. Rabbana atihim di'faini minal azabi wal anhum
la'nan kabira. Ya, humnya juga nggak boleh tertahan, tidak panjang ya. Wal'anhum la'nan kabira. Jangan lama-lama di hum berhenti. Ya. Wal anhum la'nan kabira. Ya, kabiro. Ditebalkan rohnya setiap berharakat fathah atau baris jati, Ibu. Terus, Ya. Bu. Ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina azaw Musa fabarra'ahullah Fabarra'ahullahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Ya, Allahnya itu cuma 2 harakat, jangan berlebihan ya Bu. Nindallah. Panjangan itu ya. Wa Ya, oh kana ya. indallahi wajiha. 2 ketokan aja, jangan berlebihan ya. Ya. Wa kana indallahi wajiha. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malukum. Ya, kumnya jangan tertahan lama ya. Nah, Kum itu mim mati itu boleh ditahan, boleh lama Bu. Kalau mim bertemu mim dan mim bertemu ba. Selebihnya tidak boleh lama-lama berhenti ya. Kalau mim mati ya. Kalau nun mati memang banyak yang berdengung. Tapi kalau mim mati, mim bertemu mim dan mim bertemu ba. Cuman 2 itu aja yang boleh didengungkan. Selebihnya tidak boleh. ya. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan Panjang. Faqad faza fawzan 'azima. Faqad faza fawzan azima. Inna aradna al-amah. Tidak boleh memantulkan bot. Inna arad tebal tapi tidak boleh mantul. Oh ya. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina. Nggak boleh Pak Abaina, kalau mau berhenti Pak Abain. Oh, Ardi tidak boleh panjang, masih tertahan di wal ardi wal itu nggak boleh panjang, kan nggak ada tanda panjang didinya. ya. Dari wal ardi wal jibal. Wal ardi wal jibali fa abaina an yahmil. Nah, ai ke hidung ya, jangan menggantung-gantung. Itu ke hidung, itu dengung ya. Ulang dari fa abai. Fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Kenapa dipanjangkan lagi tuh? Oh, iya. Wa ashfaqna
ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula liyu'adziballahul munafiqina wal munafiqati wal musyrikin wal musyrikati wa yatuballahu alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurar rahima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa huwar rahimul ghafur. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. Wal haqqa ya asbi bukan ku ya, tadi dibacanya ku. Coba ulang lagi deh. Siap bunda. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض إن نشأ نخسف
Ya, inna nafsif bihimul arda au nusqitu alaihim kisafan minasa Kisahnya tidak panjang, jangan tertahan, jangan kisafam. au Lagi lagi. nusqitu alaihim kisafan minas sama inna fi dzalika laayatan likulli abdin munib. Walaqad atayna Dawuda minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr wa 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 alana wa al wa wa ala Dan wa alan wa bukan alnya tapi wa alanna lahul hadid. alanna lahul hadid an ya'mal sabiqati wa qaddir fis sard wa'lamu soliha inni wa'lamu Wak malu. oh ya wa'malu soliha inni bima ta'maluna basir wali Sulaiman ar-riha ghuduha wali Sulaiman ar-riha ghuduha syahru wa rawajuha syahr Wa rawahuha syahr. wa rawahu ha syahr wa asalna lahu ainal kitr wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi bi'izni rabbih wa man yazigh minhum an amrina wa man yazigh Bukan yaz tapi yazigh. wa Yazigh. man yazigh minhum an amrina nudhiqhu min adzabis sa'ir ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamathil wa jifan wa mata Watama. wa tamathila wa jifanin kal jawab wa qudurir rasiyat i'lamu Ya'malu bukan lamu. i'malu ala Dawuda syukra wa qalilum min ibadiyas syakur falamma qadayna alaihil maut falamma qadayna alaihil mauta ma dallahum ala mautihi illa dabatul ard Ditasdidkan ke bawah. illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah falamma kharrat tabayyanatil jinnu wal Kharra tabayyanatil jinnu allau kanu
فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لقد كان لسبأ Banyak في tidak panjang patah ya. Oh Kan ya, hamzah alifnya berada harakatnya, tidak dipanjangkan banyak. ya. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأصل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. Panjang Pak. Wa ayyamam. Mana siru lagi deh. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شق. Syak tipis ya Pak, jangan syak. Jangan beda. Syak. Alatnya. Ulang dari mana Bu? Boleh dari mimman huwa minha fi syak. Mimman huwa minha fi shaq wa rabbuka ala kulli shay'in hafiz. Warabuka nggak kebaca, coba warabuka ala, coba ulang lagi Pak. Wa rabbuka ala kulli shay'in hafiz. Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah
لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. صدق الله. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman azina lahu. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman azina lah. Nah-nya tidak panjang, Bu. Illa liman adinalah. Illa, boleh illa. Ya dari illa aja ulang. Illa liman azinalah hatta iza kul hatta iza huzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Qul may yarzuqukum minas samawati wal ardh qulillah wa inna Ulillah itu berhentinya apa itu, Bu? Waqaf lam alif itu enggak boleh berhenti ya, Bu, diteruskan ya, Bu. jadi diteruskan ya. Oke. Iya. Qul may yarzuqukum. Itu nggak usah diulang, Ibu. Itu udah benar. Yang berhenti, yang kulillahnya itu Ibu nggak boleh berhenti di situ, diteruskan gitu. Dari kulillahnya Ibu ulang. Qulillahu wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dolalim mubin. Qul la tus'aluna amma ajramna wala nus'alu amma ta'malun. Qul yajma'u bainana rabbuna summa yaf'ahu. Qul yajma'u bainana rabbuna summa yaftahu bainana bil haqqi wa huwa. Kalau itu berhenti nggak, Ibu? Bil haqq. Ada nggak ada wakaf? Enggak. Oh, beda-beda ya suratnya ya, Al-Qur'annya. Di Quran Madinah dia, Bu. Di Quran Madinah. Oh, pantas. Yalah, Bu. Terus, Bu. Qul yajma'u bainana rabbuna summa yaftahu bainana bil haqq wa huwal fattahul alim. Qul aruniyal ladzina alhaqtum bihi. Dipantulkan kafnya ya, Bu. Al-haqqtum. Qul aruniyal ladzina alhaqtum bihi suraka akalla bal huwallahul azizul hakim. Wa ma arsalnaka illa kafatal linnas basi illa kafatal linnasi basi rawa nazira walakinna aksaran nasi la ya'lamun wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul lakum mi'adu yaumin la
tastakhiruna anhu sa'atan wa la tastaqdimun. Wa qala allazina kafaru lan nu'mina bihadzal qur'ani wala billazi baina yadayhi walau taro idh zalimuna mawqufuna inda rabbihim yarji'u ba'duhum ila ba'dil qawla yaqul Ila ba'dinil, ada nun kecil. nggak ada di sini, nggak ada pada Quran Madinah deh, nggak ada. Nggak ada nun kecilnya Ibu. Nun kayak nggak ada situ Nggak nun. ada di Quran Tidak Madinah. ada. Tapi Oh. tetap harus dibaca Ya, abadinil. ya. Ya, kalau tahu caranya tuh dibaca Iya, itu nggak ya. tahu caranya. Iya, ya, udah di Nah, ya, kalau seandainya kurang paham caranya, mendingan Al-Quran Indonesia aja yang dipakai kalau pas untuk membaca kajiannya, untuk tadarusan gitu ya. Oke, Bunda. Supaya nggak keliru. Nah, dari mana diulangnya, Bu? Ila badinil. Mana tadi ya? Walau di Iya, Bu. Iya, walau dari taro. dari ila ba'dinil aja Bu. Kejauhan ke atas lagi. Ila ba'dinil qawla yaqul. Ila ba'dinil qawla yaqulul lazina stad'ifu Bukan tat. Tut, bukan tat. Pelan dari yaqulul ladzina stud'ifu. yaqulul lazina stad'ifu Tut. Ya. yaqulul lil lazina. Maka jangan yaqulul lil, nggak ada lilnya. Yaqulul ladzi. Aduh, mata nih. Yaqulul lazina stud'ifu lil lazina stakbaru laula antum lakunna mu'minin. Iya. Bismillah. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى نحن صددناكم عن الهدى بعد Bu Roza. Anak tinggal A-nya, jangan dari nahnya aja, alifnya ketinggalan. Oh iya. نحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الله للذين للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون
وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال
كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقولوا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب ما شاء الله. Hasbi bisa? Sound dong. Banyak banget dua angka 8 ya. Hasbi 8, Mindasari 8 juga. Boleh Hasbi dulu boleh nggak apa-apa? Ya. Oh iya tadi Wak 9 sebenarnya. Abang, Iya, boleh. Boleh Bu Ima dulu kalau boleh. Bu Mindasari sudah. Bu Mindasari silakan. Ntar habis Mindasari baru Bu Hasbi. Mindasari, Bu Mindasari ada buka kameranya? Awas dulu dong. Enggak ada deh. Silakan. Oh, boleh. Ya, Oh, ketutup ya, lanjut. Adin. Aja. Ya, silakan. Ya. Qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Qul in dalaltu fa innama Ini Bu, jangan ditahan itu, tidak panjang punya. Dalaltu fa'in. Qul in dalaltu fa innama adillu ala nafsi wa ini tadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi innahu sami'un qarib. Jangan ya Bu, tapi disamarkan ke qaf dan berdengung ya. Innahu sami'un qarib.
Innahu sami'un qarib. Walau tara iz fazi'u fala fauta. Walau tara iz fazi'u fala fauta wa ukhizu min makanin qarib. Wa qalu amanna bihi wa anna lahumut tanawushu min Su-nya tidak panjang, Bu. Jangan dipanjangkan. Jangan ditahan di situ. Ulang dari wa anna. Wa anna lahumut tanawushu min makanin ba'id. Wa qad kafaru bihi min qablu wa juga, Bu. yaqzifun. Jangan tertahan lagi di lu. Wa qad dipantulkan dalnya. Ya. Wa qad kafaru bihi min qablu wa yaqdifuna bil ghaibi min makanin ba'id. Wa hila bainahum wa baina ma yashtahuna kama fu'ila bi asyaihim min qabl. Ya, wa ila lanya juga tertahan nama Ibu, lanya tidak panjang. Coba ulang dari kama. Kama fu'ila bi asyaihim min qabl. Innahum kanu fi syakkim murib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula. Wal ardi ja'ilil malaikati rusulan auli aja. Ya. Rusulannya jangan tertahan, tidak dengung di depannya huruf hamzah atau alif ya, itu izhar. Nah, jangan tertahan. Wal ardu ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim masna wa thulatha wa ruba'. Wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli. Ulinya tidak panjang ya, Bu. Wawnya tidak mati, tidak dipanjangkan U-nya. Oh ya. Wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Coba ya ulang dari uli ya, Bu. Masna ya. Ajnihatim masna. Coba ulang dari uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Matikan ainnya sampai ke tengah-tengah tenggorokan. Ya. Wa thulatha wa ruba'. Ya. Yazidu fil khalqi ma yasha'. Jangan tertahan, tidak panjang. Qima, jangan ditahan di qinya. Yazidu fil khalqi ma yasha'.
Ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalaha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi alaikum hal min khaliqin min itu harus jelas ya Bu, jangan ada samaran, itu huruf izhar di depannya. Ya. Hal min khaliqin ghayya. Jadi min sama kin itu tidak ada dengung, tidak ada samaran ya, jangan tertahan. Coba Ya. lagi dari hal min khaliqin jangan lama Bu, jangan jangan kelamaan ya. Hal min cepat. hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama. Ulang aja dari minas sama. Minas samai wal ard la ilaha illa huwa fa anna. Wanya tidak panjang, jangan ditahan. Huwa fa'an. La ilaha illa huwa fa anna. Bu, la-nya panjang, Bu. Wanya yang tidak panjang ya. La Ya. ilaha illa huwa fa anna tufakun. La ilaha illa huwa fa anna tufakun. Iya. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون
والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يؤمر من مؤمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. Alamin, buka kameranya Ibu Ima Rianis, bisa? Bu Ima Rianis. Ibu Ima Rianis, adakah di tempat? Silakan Bu. وما يستوي البحران هذا Hawanya panjang Ibu. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سابغ سرابه هذا عذب فرات سابغ سرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون Ibu, lamnya tanwin ya. Wa min kullin tak dan jangkung ya. ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية Ulang dari watas takhriju sampai nahar. وتستخرجون Kiri pinggir. وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك
فالذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. Kurang panjang ya. Panjangkan lagi deh. Hina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. In tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mislu khabir. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Lanjut nggak apa-apa ya, Bu? Lanjut nggak apa-apa, nggak apa-apa. Wallahu wal ghaniyul hamid. Iya yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. La taziru waziru Tinggalan Bu. wala taziru waziratun wizra ukhra. Wa in tad'u musqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai' ila himliha la yuhmal minhu syai'un walau kana dza qurba. La yuhmal minhu syai'un walau kana dza qurba. Innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus shalah. Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ila Allahil masir. Nanti Neti, silakan. Oke. Ayat 19 ya. Iya. Wa ma yastawil a'ma wal basir wa zulumatu walan nur walazillu walal harur wa ma yastawil ahya'u walal amwat. Inna Allaha yusmi'u man yasha' wa ma anta bimusmi'im man fil qubur in anta illa nadhir inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa in min ummatin illa khala fiha nadhir wa in yukadzibuka faqad kadzdzabal ladzina min qablihim ja'athum rusuluhum bil bayinati wa bis zuburi wa bil kitabil munir. Thumma akhadhtul ladzina kafaru fa kaifa kana nakir.
Alam taro anna Allah anzala minas samai ma'a fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifa. Dari mana nih? فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. Dengan waw yang dipakai Pak tapi hamzah ya. Jangan lua tapi lu'a. Lu'a ya hamzah ya. Ya ulang dari mana Bu? Ulang dari yuhallau lagi deh Pak. Iya, fiha ya. Yuhallawna fiha min asawira min jahabin wa lu'lu'a. Dua lagi deh. Kalau lu'a Bapak baca tuh waw yang lu'lu'a. Ya. Wa lu'lu'a. Iya. Wa libasuhum fiha harir. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن
إن ربنا لغفور شكور الذي أهلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل Kunna, panjangnya Pak. غير الذي كنا نعمل أولم نؤمركم ما يتذكر أولم نؤمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم الغيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور صدق الله العظيم والذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا Illa maqta. Tebalkan qafnya dan pantulkan. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا Qul ara'aytum syuraka'akumul ladzina tad'una min dunillahi aruni maza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati am atainahum kitaban fahum ala bayyinatin minhu bal ya'idu zalimuna ba'duhum ba'dan illa ghurura Inna Allaha yumsikus samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadim min ba'di innahu kana haliman ghufura Bukan Innahu kana haliman ghafura. Ya, udah Bu, cukup setengah aja ya Bu, soalnya udah Oh ya, hampir tamat biar ke bagian yang lain. oke. Silakan Miroza. Wa aqsamu billahi
جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. Umam, tidak panjang ya. Ulang dari layakun. Ya. Layakununna ahda min ihdal umam. Falamma ja'ahum nadhirum ma zadahum illa nufura. Istikbaran fil ardi wa maghras sayyi walayah Tentukan wadai ya. ikul maghras sayyi'u illa bi'ah. Bukan sayyi'u ya. Kalau mau diteruskan sayyi'i bukan sayyi'u, bukan dhamma, itu ada wakafnya berhenti ya. Wa makras sayyi'. Dipentokin mematikan amzahnya. Biar jelas. Ulang dari istikbaram lagi deh. Wa istikbaran fil ardi istikbaran fil ardi wa maghras sayyi Sayyi walayah sayyi jangan sayyi Ya. ada pekainya Ya. sayyi ya sayyi ya mematikannya sayyi tasdidkan ya terus langsung matikan amzahnya sayyi coba lagi deh sayyi gitu istikbaran fil ardi wa maghras sayyi ya wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin falam tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim alladzina min qablihim wa kanu ashadda minhum quwwah wa ma kana Allahu liyu'zi wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wa fis samawati wala fil ardh innahu kana aliman qadira ولا يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخره إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن
Innallaha kana bi'ibadihi basira. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litundira qawman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Sambung Bu Mindah. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Ya, aghlalan itu disamarkan ke fa ya Bu, jangan aghlalan ya, tapi lang itu dengung soalnya ya, hukumnya ikhfa hakiki jadi disamarkan ke fa. Ulang dari fi a'naqihim. Fi a'naqihim aghlalam fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'akshaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Bil ghaib itu Bu, berhentinya bil ghaib, jangan bil ghaib, jangan ke e ya Bu, bil ghaib. Wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Nah, gitu. Fabashir, ulang lagi Bu. Enggak, terus Bu, terus. Fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Ya, membaca ghain itu tebal ya Bu, jangan bimag, jangan ke g ya, bimag, tebalkan. Fabashirhu bimag. Ya gitu, bimag, tebalkan ghainnya. Ulang lagi Bu. Fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarihim. Rahum, bukan rihim. Inna nahnu nuhyil mauta Bu. Inna nahnu nuh ya, jangan nuh ya, tapi nuhyi. Nuh. Gitu. Kalau fatihah kecilnya kayak gitu bacanya. Iya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu
naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsayna. Ibu di ini itu jangan tertahan, nggak ada dengung di depannya ya. Setiap Ya. huruf harid jangan tertahan. Wa kulla syai'in jangan nah jangan lama-lama ya. Wa kulla syai'in innya harus jelas, nggak boleh samar ke depan. Ya. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Iya. Asli masih bisa setengah halaman lagi sampai ayat 19. Asli nggak ada Asbi, Imarianis aja. Ibu Imarianis selesaikan satu halaman. Asbinya udah pergi kayaknya. Ibu Ima udah nggak ada. Udah pada pergi. Ada. Ya, silakan. Inna Ibu, ayat 13 lagi. Watrib lahum. Halaman 441. 13. Ayat 13. Surat Yasin. Wa ayatul lahum Ibu nggak nyimak sih. Watrib lahum. wadrib lahum masalan ashabal qaryat. Qaryah, bukan qaryat ya. Itu tamar bukan fatihah. Rib lahum masalan ashabal qaryah iz ja'ahal mursalun iz arsalna ilaihim musnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bisalis faqalu inna ilaikum mursalun. Qalu ma antum illa basyarum misluna wala qalu ma antum illa basyarum misluna wala awama qalu ma antum illa basyarum misluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma alaina illal balagul mubin. Qalu inna tatayyarna bikum la in lam
lanarjumannakum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim wa la yamassannakum minna adzabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Waja'a min aqsal madinati rajulun qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Sudah. Sampein aja deh ke bawah Bu, takutnya enggak Belum ada yang Ibu Adalena baru masuk, silahkan mungkin Ibu Adalena membaca. ada. Mana? Ibu Adalena Adalena buka ya. sambung ya dari Wama Liala ayat 22. Ayat Sampai bawah. 20 ayat 22 surat apa itu Bu? Maaf baru Yasin. masuk. Yasin Bu, Yasin. Yasin. Oh Yasin Halaman ayat 22 ya. itu kalau di Al-Quran Indonesia. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wama ya Bu? Ya. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. A'attakhidhu min dunihi alihatan yuridnir rahmanu bidurril la tughni anni Ibu, jangan tuh, tapi tuh, ghain ya tuh, ini la tuh, ini La tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila adkhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. ya Sadaqallahul azim. Maaf Ibu, dapatnya sedikit karena Ibu udah telat masuknya. Iya Bu, maaf, enggak ingat Bu baru buka HP. Oh, Baru lihat langsung masuk ya. udah selesai ya satu juz ya. Alhamdulillah Bu. Terima kasih Bu Zur. Sama Ibu. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Ya, marilah kita tutup tadarus kita pada pagi hari ini dengan membaca doa khitmul Quran. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana waj'alhu lana ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin
Ya, silakan artinya Ibu Irma Rianis ya. Kalau bisa, kalau lagi baca ini jangan baru dempet gelombangnya, dimatiin dulu ininya ya mic-nya gitu ya. Begitu juga seterusnya itu. Jangan dempet gelombang ya. Silakan Nah, Ibu. sama matikan. Seorang saja. Tadi Ibu kedengaran suaranya nggak? Ibu nggak mati tuh mic-nya? Nah, kita tadi bersama-sama. Mari kita tuh bersama-sama. Saya pahami tadi bersama-sama. Enggak ya, sendiri. Iya. Allah rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa. Ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Amin. Amin ya Rabbil Alamin. Terima kasih Ibu Irma Rianis. Ya, terusnya diselesai nama Mandesati. Silakan Mandesati. Oke. Terima kasih kepada semua yang telah hadir. Semoga apa yang kita bacakan hari ini menjadi amal kebaikan kita untuk kelak. Terima kasih kepada Ibu Guru yang telah membimbing kita semuanya dan juga kepada Radio Gubu Minang yang selalu menjadi sponsor kami dan juga menayangkan acara ini dengan live. Mari kita juga sedikit mengingatkan kepada kita bertapa, kita bersyukur bahwa kita dijauhkan dari mara bahaya dan kita mengingatkan kepada saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah. Semoga mereka diberikan kekuatan lahir dan batin dan bagi mereka yang korban husnul khotimah menjadi ditempatkan yang terbaik di sisinya ya. Kita hanya bisa mendoakan, kita merasakan kesedihan mereka tapi kita tidak bisa berkuasa. Tapi yang penting kita mengingat kepada mereka dalam keadaan duka. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis yaitu subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi. Waalaikumsalam Aduh, warahmatullahi bagus banget wabarakatuh. suaranya. Bagaimana bisa bagus begitu?